Narode, pozdrav iz St. Louisa. Ovo vam je trgovina Walgreens i farmacija u St. Louis, Missouri. Ovdje imate sve kupiti. I tablete, i alkohol, sve živo što vam treba. Samo u Americi možete podići tablete i kupiti alkohol u istoj trgovini. Sve na jednom mjestu. I cigarete. Dobro došli u Walgreens. Ovdje ću kupiti cigare. Camel Crush. Muzika svira ako da je koncert. Slatkiša koliko hoćete. $8 M&M's. 5,49 svaki. Ovo su sve slatkiši i čipsevi. To se u Americi jede previše, zato su svi debeli. Piju Coca-Colu i jedu čips. Ko šta imaju još ovdje? Oni imaju sve, imaju papire, imaju... trgovina skupa. Zato ovdje niko ama ništa ne kupio. Ne znam kako se njima isplati ovdje ovo sve držati. Nenormalno. Eno mene tamo. Pravi bosanac. Evo ovdje imate Downy za pranje veša. Viš kako je to zaključano da ne bi pokrali. Ovdje se nevjerojatno puno kradi. Sve što je skupo je zaključano. Evo ovaj Tide, $16, oni moraju vama otključati. Imali, gdje sam ja rekao vama da ima alkohola. Ovdje dobro, ovdje Pepsi. Dobijete 2 za 9. Vidite, ovdje je alkohol pod ključem. Pogotovo whisky to. Ne znam zašto kradu to, nije to toliko ni skupa. Ovaj Knob Creek je 35,99, aj to je okej. Ovo je ostalo Jack Daniels 25, 0,75. Onda imaju vodke i to, nije to nešto skupo, ali eto, ulete i pa pokradu. Tako je meni rekao jedan radnik ovdje, menadžer Walgreensa. Ovdje imate soft drinks. Sokovi. Powerade, Gatorade. Nije ništa jeftino. Ne više, dobijete Coca-Cola i koliko dobijete za $12. Koliko je ovo kena. Zero sugar. Nemam pojma. Čorav sam ja. Možda 12. 24, koliko je već. Čorava čovjeka, majko mila. Šta imaju još? Još više čipsa ima. Sladoledi, pice, ovo su vam frižideri vama. A ovdje imate sladolede. Bueno, Nutella. $6 ova Nutella. Vidite, ovo soka 2 za $9. Narančin sok. Nema dodatnog šećera. Vidite ovaj čips. $5. To je bilo $2,5. 2,99. Ja sam čuo da se ovo stavu na sale. Kofo 2 za 6. Niko to ne kupuje. $5,49. A kako je Amerika poskupla. Nenormalno je poskupla Amerika. Kažu da će još više poskupiti. U ovom dijelu imate vitamine, proteine,
vidite, ovo je isto ovamo za kosu, za svakakve raznih vitamina. Centrum Multigamis. Centrum je popularan. Imate One Day multivitamin za $27. To je to. Imate za stomak Pepto-Bismol i to. Ako vam imate gasove, ako imate za razne stomačne probleme. Imate fiber. Muzika svira, samo mora video pokvariti. Vitamini, probiotici. Evo, ovo pakovanje probiotika košta $22. Ovo je za bolje spavanje, $25. ZzzQuil, melatonin, to je prirodni način da zaspite, ako ne možete spavati. Melatonin je prirodan, magnezijum, primjer magnezijum, ovo magnezijuma košta $20. Ultimate magnesium, kome fali magnezijum. Ginger, evo ginger imate za stomak, za povraćanje s $20. Krema neka $10. Zyrtec Liquid Gel $22. Zašto je to? Ja nemam pojma. Za nos možda. Ne znam. Ovdje imate Advil Ibuprofen $17. Advil $14. Tylenol $27. Ovo Tylenola, ali dobijete 250 komada, 225 komada. Onda imate pink za bolove, Pinkvil $22. Svako raznih droga da se drogirate, evo sve za bolove, ali Bayer, kako on zovu, onda ovdje Cold Flu, Nyquil, Dayquil, bla bla bla. Ovo ti je farmacija par excellence, #1 u United States. Vidiš, i ovo je zaključano, ovo je skupo, i odmah je zaključana, krade se puno. O, muzika moja. Ovdje ću ja tablete da pokupim. Imate olovke, školski pribor. Sve na jednom mjestu. Olovke. $9 koštaju. 4 hemijske. Nije ni jeftino. $15 košta ova teka. Ima $7 teka. Nije baš jeftino. Ovdje nije jeftino, volite jeftiniji moment. Evo olovke. Obične olovke, $4,78, $4,79. Još ima hemijski ovdje. 50% off. Staje $10 i onda 50% off. Neki isto, neke zajbancije ovdje ima. Šta imaju ovdje? Vitamini neki. Imate pelene. Pampers, $15. A ove su $33,99. Ovo je prije takse, morate platiti taksu na ovo. Huggies, $34. 66 diaper couch, 66. Ne znam. Evo ova kutija cigareta košta $10. To nije ni najskuplja. Ovdje šminke. Gledajte, ovdje cijeli zid se prodaje šminke. Imate veliki izbor šminke. A ovdje imaju parfemi. Cijene parfema se imate jeftini, a imate ovi Gucci Bloom $144, 99 centi. To je možda jedan skuplji.
ima Coach, $80, Versace, $80, Versace Diamond, Yellow Diamond, $80. Ne znam. Nautica, $37, nije ni skup. Znači, ovaj je najskuplji. Marc Jacobs, $89. A znači, Gucci je najskuplji. Još Dolce Gabbana, $70. Black Opium, $104. Alien, $90. Sad ti sam čuo, još jedan Versace, $100. Perfect Mark Jones, $110. Adidas je jeftin, $25. Znači imate $20 pa do $150. Parfem. Ovo je odjel za parfeme. Ovdje god je šminka, šta je? No, za nokte. Farba za kosu. Za lice. Maskara. L'Oreal Age Perfect, ovo je za one koje je anti-aging moisture. Šta? Za one koji stare, nek se kupe ovo anti-aging, $30 košta. Ja koristim, pomaži. Šalim se. Q-tips. Nešto mi je kamera mutna, nemam pojma što. Šta imaju ovdje? Ovo je ko Walmart, samo mini Walmart, malo skuplji. Buy two. Za $12, jedan dobiješ čak. Vidite, tako je mens. Što više kupiš, to jeftinije. Ovo će sada za ovo biti popularno. Za Halloween. Ovoga će biti po trgovini. Inače, popularni praznik Halloween. Halloween ima još 2 mjeseca. Ništa ovdje nije zdravo. Ništa. Tamo imate baterije. To je to narode. To je bila trgovina Walgreens. A ovamo imate razglednice i ostalo. Imate razglednica mali milion. Ovdje vam prodaju razglednice. I happy birthday cards i to. Kad se ženite, udajete, slavite rođendan, eto, ovdje dođete i imate sve za kupiti. Cijela, ovdje imate novine, vidite, to više niko ne čita. Ovaj department je sve razglednica. Moj narode, trgovina Walgreens u St. Louis, Missouri na South Lindbergh. Prelijep sunčan dan. Kupio sam 5 kutija cigara i pokupio Osmanove tablete. 5 kutija cigara košta $47. Tablete su džabe. Walgreens, South Lindbergh. Ćao Raja. Da se vidimo i čujemo iz St. Louisa. Peace!